سێ خێلاتکریên خێلata Nobel daxuyaniyekê hevpar li derheq serhildan li Îranê belavkirin. Sê xêlatkiriyên xêlata Nobel bi belavkirîna daxuyaniyekê dîrokiya hevpar, têvî piştevanîkirin li xelkê Îranê, têpeserkirîna xelkê Îranê cî aliyê rejîma Îranê ve bi tundî şermezar kirin û ragihandin ku xwenîşandev li Îranê bi bilîndkirîna dengê xwe ya azadîxwaziyê her kurê dîktatoriyek çî şahîtî bê û çî olî, red kirine û dexwaza komarekê demokratîk, pluralîst û dûr ji her gendeliyekê dikin. Li vê daxuyaniya hevpar de hatiye ku rejîma Îranê bo recîrîkirîn civê serhildanê, bi tenê li sala 2025 de zêdetîr ji 2200 girtî bi dervekirîne û têvî têpeserkirîna hovanê û bêşermaneya xelkê, rejîmê nekariye ji serhildanê rêcîriyê bike, xelkê Îranê hêcayê piştevanîkirîna bihêz û mîçî da çîhana azadîn. Em xêlatkiriyên xêlata Nobel daxwaz cî rêberên welatên pêşketiyên cîhanê dikin ku bi piştevanîkirînê xelkê Îranê bo guherîn, azadî û dakpeveriyê çivakî, bi tevlîbûna Îranê bi çivaka gelên demokratîk alîkariyê bidin wan. Beşek ji vecûkerên vê daxuyaniyê evîn: Prezident José Ramos Horta, Lech Walesa, Oscar Arias, Daron Acemoglu, Pierre Agostini, Peter Agre, Harvey J. Alter, Carlos Felipe Belo, Meyret Corrigan Maguire, Leyma Roberta Bowie û heta daviyê. Nunera Parlamena Evropayê Venêya Xamîneyî dîrand. Roja çarşemî yazdehê, Şibata 2026 a zayînî Isabella Tovaleri, nunera İtalya li Parlamena Evropayê de, li ber çavên nunerên welatên endam li Yekîtiya Evropayê û li civîna giştî de Venêya Elî Xamîneyê yê cinayetgar dîrand. Ev nîşandana nêrîzayetiya nunera İtalya li helekê de bû, ku civîna parlemanê bo lêkolînkirin bi ser biryarnameya pêşniyarkirî bidîce têpeserkirîna sistematik, rewşa mafê mirovî li girtîgehên rejîmê û binçavkirînên soseranê jî aliyê rejîma Îranê hatîbû diyarîkirin. Isabella Tovaleri li vê civînê de bi awayekî tund reksne, ji lîhevkirîna bêşeramanê ya beşek jî aliyê Rojavayê, digel xirabtirîn dîktatoriya olî û îslama radîkal girt û tekez kir ku bêdengî li hember cinayetên rejîma Îranê, îxanet bi nirsên mafên mirovî yên Ewropayê ye. Isabella Tovaleri, pêştir jî li sêheftî berî niha, li rûberûyê bînaya Parlemana Ewropayê, agir berda Venêya Elî Xamîneyî û ragihand ku ev karek bu hevgirtin digel swenîşanderên Îranê bi taybet wan cîn û mêran e ku bi biveriyek bê mînak bo rîzgarbûn ji dîktatoriyê şer dikin. Firanse, dibe hevpeymaniyek navnetevî bo sernîsûniya rejîma Îranê pêk be. Gabriel Attal, Serokvezîrê Bereyê Firanse, ku jî nû de dixwazve bo berbijêriya li hilbijartîna Serkomariya Firanse amade bike, roja çarşemî yazdehê Şibatê li hevpeyvîn digel Radyo Firans Interê de daxwaz kir ku Firanse reberatiya çêkirîna hevpeymaniyek ji welatên sozdar bo sernîşûniya rejîma Îranê û azadkirîna selkê Îranê li bigre stûyê swe. Hervîsa navbirî daxwaza darîştîna lîsteyek hûr jî nasnameya berpirsên rejîmekirî ye ku rol li kuştin û bîdarvekirîna xelkê Îranê de hebûne, ku
kuli pasherojede derfeta dadgehi kirinavan bedabin kirin. Navbiri ragihandie ku bokonaksa pishti ku herina rejima Irane beran meyek bedarishtinda kuji kevimina shere navshweyi u egera çebuna keyranan regiri bekirin. Peyama Partiya Demokrat a Kurdistana İranê, bi boneya 47 sal derbasbûn li ser serkeftina şoreşa 1932 han li Îranê. Gelê têkoşerê Kurdistanê, gelên serhildereyên Îranê, velatiyên azadîşwaz, 22 rêbendanê salvegera 47 hilveşîna padîşahî û damezrandîna Komara İslamî li Îranê ye. Mişabin, destkeftiyên şoreşê jî destpêkê veşaş bûn û bîhatina ser destîlateya Komara İslamî ya Îranê re, konaşek din a diktatoriyê li velê destpêkir. Neteviyên bin destên Îranê berî her tiştî neteveya Kurd, li bende bûn ku monarşiya vinda bîbe, ve keviya etnîkî û zordarî û çudakariya zîmanî, olî û çandî bî dawî bîbe. Lebele bersiva Komara İslamiye bû ku fetvayek cihadê bîde, şer li ser Kurdistanê ferz bike, û vê jî her peşkeftinek siyasî û aborî dur bişe. Partî, rexîstin û kesayetiyên azadîxwaz hevî dikirin, ku hilveşîna rejîma Pehlevî de demokrasiye, azadiya çapemenî û ramanê, azadiya damezrandîna partî û rexîstinan û tekoşîna siyasî û herveha şert û merçên aborî û civakî yên çêtir li velatevan bîne. Lebelê, netenê hevî û bendevarî pek nehatin, li ser mekenûya diktatorî, zilm, çudakarî û tepeserkînê li Îranê dest pekir. Di 47 salên destîlatdariya Swêde, diktatoriya devleta velayeta fekî jî bilî serdestiya muhafezekarî û bêmafbûnê tiştek neaniye, netevên Îranê jî mafen wan ên bingehîn bêparhiştiye, velatiyan jî zindan kirin, işkence kirin, darve kirin û kuştin, terörizm û kaosê li herêmê û cîhanê pêş histiye. Şer û vêranî aniye, cezayên aborî ferz kiriye. Bîhabûn, nebûn û tunekirin li ser gelê Îranê ferz kiriye. Gendeliya mezin û îsrafa çavkaniyên velet ji bo bîdestkîstina çekên nukleerî û çek darkirî. Na komen terorîst, wêrankirina cîngehê û wêrankirina çavkaniyên bîne erde. Navendên perverde û zanistî jî zanîst û nûjen bêparhiştiye, me jî şuştin. û neçarkirina bî milyonan Îranyan ku koç bikin û swê jî cîhû waren swê bikin. Heviya jiyanê kuştîne. Nemazê dî nifşen ku dî siya rejîmê de mezin bûne û heta daviye. Di 10 salên borî de, gelê Îranê bî berdewamî îradeya xwe ya bîdawiyanîna jiyana rejîmê, bî rêya grevên girseyî û xwepêşandanên girseyî yên mezintir nîşan daye. Di sibata esalde xwepêşandanên herî mezin li sedan bajarên Îranê hatin lîdarxistin. Lêbelê, rayedarên velet, ku di dema berdewamiya van xwepêşandanên girseyî de, di şetereya hilveşandîna rejîma Swêde bûn, bî fermana diktator Sameneî, komkujiya herî bêhempa di dîroka Îran û herêmê de tomar kirin. Di serkutkirinî ya xwepêşandanan de bî 10,000 kes hatin kuştin, birîndar bûn û hatin girtin. Em niha salvegera 47 şoreşê di rewşek de bî bîr tînin, ku Komara İslamî jî her deme bêti rewatiya xwe ya siyasî, kanûnî û gelêrî vinda kiriye. Rejîm tenê bî pekanîna komkujiyan û swînrîjandinê, kuştina xwepêşander û xwepêşanderên birîndar û girtî dibin işkenceyê de, û avakirina hikûmetên leşkerî li bajaran kariye temene swê ji bo demek Kurd dirêj bike. Di vê rewşa dîrokî de, dema ku gelê Îranê jî bîdawiyanîna diktatoriya devleta velayefekî Kurd bûye, Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê salvegera 47 şoreşa çîlevekî derfetek dibîne ku ragihîne. Yek. Di vê emrê nedin ku ezmûna şoreşa Îranê ya 1932 han dubare bîbe û diktatoriyek li şûna diktatoriyek din veredanîn. Şeletiyek ku piraniye gel, û rexîstinên siyasî yên Îranê ji ber baweriya bi Xumeyni û rêdana serkeftina vî û hevkarên vî kirin. 47 salên bi dayîna çan û swîna zarokên swê û vêrankirina velatêvan têne dayîn. Ev suçek nayê bekşandinê ku merîv re bide her kesayetiyek û îdeolojiya otorîter ku fekiyên 10 salan tekoşîn
و قربانی دانا کورن تکوشر و ازادیشواز ان نتوین ایران بگیره. ایران پیش روژه دیو ایرانک آزاد و دموکراتیک به. ایرانک بی پیرنگی اتنیکی زیمانی و اولی. ایرانک کو وکویا زایندی بی فرمی تناسین و جی ظلم و چوداکاری دوره. 2. یکشی ارکن هری گیرنگن گل و رخیستین سیاسی ان ایران اوه کو لزبیدین آواکیرینا ربریه کولکتیف کو دهز و پارتین سیاسی و چی هرنگی گل ایران دی پیواجویا هیلوشاندینا رژیم ده تمثیل بیکه. دیوی واریده اموکی ارکس وی لزگین و یه پارتی و رخیستین دینن لی روژیلات کردستان دی بینن کو دیالوگ و هفکاری پیشوه بیبین. هیا کو هف پیمانی کردی پیک وره. دی همان دمده ام بانگ لی رخیستین پارتی و کسایتین تکوشر و ازادیشواز ایرانی بی تایبتی ان کجی نتوین بندستن ایرانه نه دیکن کو حساسیت روشه هی فام بیکن و لی دورا برنامه و ارمانچن هف پار بیبین یک. 3. پیشتی تپسر کرینا خوینی یا سرهیلدانا گله ایرانه بی تایبتی کشتینا بی هزاران سوی پیشاندران دی سیباتا بوریده اشکره بو کو هر چند گوهرتینک بینگهین و هیلوشاندینا و رژیم بی ریا پیشاندانن گله ایرانه بی سوی دی کار وره بی دستگیستین. بیوه بونه ام بی رزداری هفگرتین و یکی تیا جیواکن جودا گله ایرانه دی پیواجویا شورشا لی دیجی دیکتاتوریا پهلوی ده بی بیرتینن. ام هروی ها ریز لی شهیدن 47 سالان تگوشین و برخودانا لی دیجی رژیما کمارا اسلامی لی کردستانه و لی سرانسر ایرانه بی تایبتی جی ده هزاران شهیدن و داویه دیگرن. ام هوی دیکن کو بی یکیتی و یکیتیا همی جیواکن گله ایرانه ام داوی لی جیانا دیکتاتوری بینن و گیانن شهیدن سوی بی دستکیستینا ارمانجن وان شد بیکن. رضا پهلوی، چهره‌ای که بعضی از رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران به عنوان امید آینده ایران معرفی می‌کند. اما آیا واقعاً این تصویر با واقعیت داخل ایران همخوانی داره؟ بحث داغ این روزها و مهم. خوب شد که این موضوع رو مطرح کردی. به نظر میرسه یه شکاف عمیق بین تصویر بیرونی و واقعیت داخلی وجود داره. دقیقاً. و امروز می‌خوایم به یه تحلیل جدید از یک خبرنگار کرد دانمارکی به نام مهران ابراهیمی نگاه کنیم که نتایج خیلی متفاوتی با اون چیزی که معمولاً میشنویم داره. خب بذار اول ببینیم این تحلیل چه نکات کلیدی داره. ببین، اولین و مهمترین نکته اینه که حدود 60% جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارن و هیچ خاطره مستقیمی از دوران سلطنت ندارن. برای این نسل خاندان پهلوی فقط بخشی از تاریخه
نه یک راه حل برای آینده. اوه، این آمار واقعاً تکون دهنده است. یعنی اکثریت جامعه اصلاً ارتباط عاطفی با اون دوران ندارن؟ دقیقاً. و نکته جالبتر اینه که طبق نظرسنجی‌های مستقل، حدود 80% این نسل جوان خواهان یک سیستم کاملاً دموکراتیک هستند، نه بازگشت به هر نوع نظام موروثی. خب، پس موضوع فقط به نسل جوان محدود نمیشه. نه اصلاً. ببین، ایران کشوریه با بیش از 15 گروه قومی مختلف که هر کدوم مطالبات خاص خودشون رو دارن. طبق آمار، حدود 40% جمعیت ایران رو ملیت‌های غیر فارس تشکیل میدن. و این تنوع ملی و یا قومی که بعضی‌ها دوست دارن این واژه رو به کار ببرند، چه تأثیری روی محبوبیت رضا پهلوی داره؟ خب نکته جالب اینجاست که در دوران پهلوی سیاست‌های متمرکز گرایانه باعث نارضایتی شدید اقلیت‌های قومی شد. مثلا استفاده از زبان‌های محلی در مدارس ممنوع بود و حقوق فرهنگی اقوام نادیده گرفته می‌شد. پس میشه گفت یه تناقض اساسی بین ادعای دموکراسی خواهی و ماهیت نظام سلطنتی وجود داره؟ دقیقاً. و این فقط یه بحث تئوریک نیست. طبق نظرسنجی‌ها حدود 75% ایرانی‌ها معتقدند که هر نوع نظام موروثی با اصول دموکراسی در تضاد. خب در مورد پوشش رسانه‌ای مثبت رضا پهلوی در خارج از کشور چی؟ اینجا یه نکته جالب هست. تحلیل نشون میده که حدود 80% پوشش خبری مثبت درباره رضا پهلوی از رسانه‌های غربی میاد، در حالی که فقط 20% از منابع داخل ایران یا رسانه‌های مستقل هستند. پس میشه گفت یه شکاف عمیق بین واقعیت داخلی و تصویر بیرونی وجود داره. دقیقاً. و این تحلیل نشون میده که حل مشکلات ایران نیاز به راه حل‌های پیچیده‌تر و عمیق‌تری داره. مثلا حدود 65% مردم خواهان تغییرات ساختاری در همه زمینه‌ها هستند. به نظر میرسه این تحلیل یه هشدار جدی به رسانه‌های غربی میده. بله، و نکته پایانی اینه که آینده ایران باید توسط خود مردم و با توجه به واقعیت‌های داخلی شکل بگیره، نه بر اساس تصورات و منافع خارجی. این یعنی نیاز به یک گفتگوی ملی که همه گروه‌های اجتماعی رو شامل بشه. و این شاید مهمترین درسی باشه که از این تحلیل میگیریم. دقیقاً. چون نشون میده که راه حل‌های ساده برای مشکلات پیچیده جواب نمیده. آینده ایران نیازمند مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و احترام به تنوع و پیچیدگی‌های جامعه ایرانه. برای کاملیای انتخابی فرد، از رضا شاه تا ولی فقیه، تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است.
منطقی که از رضاشاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. خود خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضاشاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد، سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود، کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، خوداقدام‌منشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی. مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده.
بکەین بە یەکتر بژین کەچ کازۆزانێ بژین بۆ نیشتمانێ بژین بۆ کوردستان پێشەنگی خەباتمانی هەوار دەکەن بۆ یەکسانی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی یا مەرگ یا ئازادی شاری وڵات ڕوحی ژینا دەدوێنێ وەلە بینم شاری وڵات ڕوحی ژینا دەدوێنێ ژنی وردی ئازا و دلێر ڕزگاری دەنەخشێنێ ژنجیان ئازادی بۆ یاران بەدی دێنێ بۆ ئینسان بەدی دێنێ بۆ ئینسان بەدی دێنێ
بێچاوێم ناسەڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگیری کوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بە فیداتە کەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ کەفن بۆ